Goed, ons beweeg dan aan na wetenskapmannetjies. Julle sit onder swart teleskope en kyk na die son, tot julle besef dat julle nooit daar sal kom. Pateties bepaal julle dan die ligjare en vertel dat die son as het ware inkrimp en eendag gaan verdwyn. Ons sit maar hoog op die windpomp en kyk hoe die son sy kop stamp, teen die rand, hoe hy bloei, hoe vaal die lig groei, hoe die bome tot silhouette verskroei. Daarom, liewe menere, teken ek klawertjies tussen my huiswerk, kry ek 26%. Want ek luister eerder na die verdwaalde koraan tussen die bossies by die tennisbaan en kwadreer liewer my vreugdes en vind dan die logaritmes van my hartseer, want syfers bring eensaamheid wat geen mens kan keer. Goed, as ons dan beweeg na die eerste skyfie toe, die titel van die gedig. Die verkleining in die titel verbloem die eintlike betekenis van die gedig. Die gedig blyk positief of grappig te wees, tog praat die digter minachtend van die wetenskaplikes. Die spreker dink herhalend aan die wetenskaplikes. Die titel is geslaagd omdat dit aansluit by die woord pateties in reël 4. Die stylfiguur wat gebruik word in die titel staan bekend as litotes. Dit is 'n ironiese oorbeklemtoon waarvan die positiewe uitgedruk word deur die negatiewe of teendeel te verdoesel. So the title of the poem seems very positive, yet it actually speaks very disdainfully of the scientists. The speaker thinks condescendingly of the scientist. The diminutive in the title conceals the real meaning of the poem. The title is very successful because it ties in with the word pathetic in line 4. The figure of speech that is used in the title is known as litotes. It is an ironic understatement in which something positive is expressed by disguising the negative or the opposite. Die stemming of toon van die gedig, die toon is een van opstandigheid, uitdagendheid, filosofie, omdat wetenskaplikes nie eintlik die skoonheid van die natuur sien nie en alles net wil analiseer. Die spreker daarenteen is verwonder deur die natuur, maar ook hartseer omdat syfers die oorhand kry oor die skoonheid van die natuur. So the mood or the tone is one of defiance, challenge, philosophy, because the scientists do not really see the beauty of nature and only want to analyze everything. The speaker, on the other hand, is amazed by nature, but also sad because numbers prevail over the beauty of nature. Die bou van die gedig het 21 reëls, die gedig bestaan uit 4 strofes, is 'n stet, 6 reëls, strofe 1 en 2, hierdie strofes word in teenstelling tussen die ons en die wetenskaplikes gegee, 'n couplet 2 reëls, strofe 3, hier kom die wending voor, en 'n septet 7 reëls, strofe 4. Hier gee die spreker rede waarom sy nie van wetenskap of wiskunde hou nie. Die gedig is ook geskryf in vrye vers, daar is geen vaste rymskema nie, geen vaste strofelengtes nie, en daar is ook geen vaste reëllengtes nie. The poem has 21 lines in total. The poem consists of 4 stanzas, a sextet, which is 6 lines, stanzas 1 and 2. In these stanzas, the contrast between the we and the scientist is given. A couplet of 2 lines, stanza 3. This is where the turn or the wending occurs in the poem. And then the septet, which is 7 lines, stanza 4. Here the speaker gives a reason why she does not like the science or mathematics. The poem is written in free verse because there is no fixed rhyme scheme, there is no fixed stanza length, and there is no fixed line lengths. Die herhaling en assonansie in die gedig, repetition and assonance. Die herhaling wat in die gedig voorkom bind die gedig tot 'n eenheid. Die assonansie dra by tot die ritme van die gedig. Die verband tussen die woorde as gevolg van die assonansie dra by tot die stemming van die gedig. Son en kom, ramp en stamp, haan en na, eensaamheid en geen. So the repetition and assonance, the repetition that occurs in the poem binds the poem to a unit. The assonance contributes to the rhythm in the poem as well.
The connection between the words due to the assonance contributes to the tone of the poem. For example, the word son en kom, stamp en rand, na en haan, eensaamheid en geen. Progressie in die gedig, the progression that we have in the poem, dit begin baie onpersoonlik, julle sit, dan word dit meer persoonlik na ons, en in die einde van die gedig is dit die mees persoonlik, want dan praat dit van die ek. So the progression in the poem goes from very impersonal, talking about you, them, going to a more personal tone where it talks about ons, and finally to the most personal where it talks about the ek. Sintuiglike waarnemings. Daar is 2 sintuie in die gedig wat gebruik word. Sig, wetenskapmannetjies sien die son deur die teleskoop, die spreker sien die sonsondergang in die bome, in die silhouette, en dan die gehoorsintuig, die spreker hoor die verdwaalde Koran op die tennisbaan. So 2 senses are used in the poem, sense of sight, the scientist seeing the sun through the telescopes, and the speaker who sees the sunset and the trees' silhouettes. Also the sense of hearing, when the speaker hears the lost Koran, a bustard, on the tennis court. Die ekspreker is 'n leerder, manlik of vroulik, wat nie van wetenskap en wiskunde hou nie. Die aangesprokene is die wetenskaplikes, die sterrekundiges of die wetenskaponderwyser. So the first person narrator is a learner, whether it be male or female, who does not like science and mathematics. The addressee, the one that is spoken to, is the scientist, the astronomers, or the science teacher. Enjambement. Die sin eindig nie met die laaste woord van die versdeel nie, maar loop oor in die volgende vers of strofe. Die funksies hiervan versnel die tempo, verdoesel die rym waarvan toepassing, en dit het ook 'n bindingsfunksie in die gedig. Voorbeelde van die enjambement in die gedig kan gekry word in reëls 2 tot 3, 5 tot 6, 8 tot 9, 13 tot 14, 15 tot 16, 16 tot 17 en 20 tot 21. So the enjambment in this poem is when the sentence does not end with the last word of the verse, but the sentence runs on into the next line or into the next stanza. The function of this is to accelerate the tempo, to increase the rhyme or the rhythm where applicable, and then also has a binding function in the poem. The examples of enjambment in the poem are found in lines 2 to 3, 4, 5 to 6, 8 to 9, 13 to 14, 15 to 16, 16 to 17, and then as well in 20 to 21. Die rym, die gedig het nie 'n vaste rympatroon nie, daar kom wel eindrym voor in sommige reëls, byvoorbeeld reëls 2 tot 4 en reëls 8 tot 11. Dit bevat paarrym. Dit bind die gedig tot 'n eenheid en sekere woordbetekenis wat met mekaar rym word dus uitgehef. So the poem does not have a fixed rhyme scheme, however, end rhyme does appear in some lines, lines 2 to 4, as well as lines 8 to 11. These contain pair rhyme. This binds the poem to units, as well as emphasizing certain of the rhyming words or the meaning of certain of the rhyming words with each other. Die tema en boodskap van die gedig. Die tema, 'n mens kan so verwonder staan teenoor die onbereikbare, dat jy die alledaagse nie waardeer nie. Die natuur moet met verwondering beskou word en nie deur die koue oog van die wetenskaplikes nie. Wetenskap, om alles te verstaan, is nie alles nie. Die boodskap, 'n mens moet fokus op die alledaagse, 'n mens hoef nie alles te verstaan om dit te geniet of te waardeer nie. So the theme, a person can be so amazed by the unattainable that you forget to appreciate the everyday. Nature must be viewed with wonderment and not through the cold eye of science. Science, which is the understanding of everything, is not the be-all and end-all. The message of the poem, one must focus on the everyday. One does not have to understand everything in order to enjoy it.
Julle sit onder swart teleskope en kyk na die son tot julle besef dat julle nooit daar sal kom. You sit under black telescopes and look at the sun until you realize that you will never get there. Die julle is die wetenskaplikes of die sterrekundiges. Die spreker vorm nie deel van hierdie groep wetenskaplikes of sterrekundiges nie. So the julle refers to scientists or astronomers. The speaker is not part of the scientists or this group of people. Die teleskope is die apparaat wat gebruik word om na die sterre of die son wat ver afgeleë objekte is te kyk. Die meervoud wys dat meer as een sit en kyk na die son. Elkeen sit wel alleen en werk. So the telescopes is the apparatus that is used to look at the stars or the sun or objects that are very far away. The plural implies that more than one person is sitting and looking at the sun. However, each one is sitting at their own telescope and working alone. En kyk na die son. Die wetenskaplikes kyk na die son, hulle bestudeer die son, hulle leer oor die son. Die woorde swart en son staan in kontras met mekaar. Ons sal in die volgende skyfie meer daarna kyk. So the scientists are looking at the sun. They are studying the sun. They are learning about the sun. The sun and black in line 1 is in contrast with each other, but we'll look more to that in the next slide. Tot julle besef dat julle nooit daar sal kom. Die wetenskaplikes voel gefrustreerd omdat hulle beperking het. Hulle kan nie daar kom nie, maar hulle sit steeds en kyk. Letterlik, hulle gaan nooit by die son uitkom nie. Figuurlik, hulle het nie die kundigheid om die son ten volle te begryp nie. So the scientists are feeling frustrated because they have limitations. They will never reach the sun, but they are still looking, they are still studying, they are still learning. Literally, this means that they will never physically reach the sun. Figuratively, it means that they do not have the knowledge to fully understand the concept of the sun. Besef is 'n vorm van sarkasme. Die spreker sinspeel daarop dat hulle nie werklik alles verstaan wat hulle voorgee, hulle verstaan nie. So sarcasm, the speaker is playing on the idea that they do not truly understand everything that they say or that they pretend to understand. Nooit daar sal kom, die dubbel negatief is uitgelaat, the double negative has been left out. Dit is gedoen vir twee redes, digterlike vryheid, poetic freedom, and then secondly, terwille van rym, sodat die woorde kom en son met mekaar sal rym. So it is done because of rhyme, so that the word kom en son will rhyme with each other. Ironie, die wetenskaplik gebruik swart teleskope om die ligjare te bepaal. Swart sluit ook dan aan by die woord inkrimp en verdwyn. Die swart donkerte van die heelal gaan die son die lig insluk en swart kontrasteer dan ook met son en ligjare. So the scientists, the irony here, scientists are using black telescopes to determine the light years. So black against light, dark against light. Black also links to the words inkrimp en verdwyn, to shrink and disappear. Die swart donkerte, the black darkness of space, is in their words going to swallow the light or the sun. Black is then also contrasting with the words sun and light years. Goed, as ons dan kyk na swart, letterlik, die teleskoop is letterlik swart in kleur. The telescopes is literally black in color. As ons dan kyk na emosies, emotions, die kleur swart verteenwoordig melancholie en gelatenheid of 'n gevoel van defeat. Ten spyte van die gesofistikeerde tegnologie, die wetenskaplike steeds hul beperking. So the emotions here, the color black represents melancholy or limitations, a feeling of defeat.
despite the fact that they have all this sophisticated knowledge, or sophisticated technology, sorry, they still have their limitations. They won't be able to reach places that they would like to reach. Figuurlik, die swart word gewoonlik met die onbekende of misterie geassosieer. Black is usually associated with the unknown or mystery. In konteks simboliseerde die grootheid en onverkende gedeeltes van die heelal. In context, it symbolizes the vastness and the fact that there are so many parts of the universe that have not yet been discovered or explored. Dit beklemtoon ook die kontras tussen die helder son en die donkerte van die heelal. It also emphasizes the contrast between the bright sun and the darkness of space or the universe. Pateties bepaal julle dan die ligjare en vertel as die ware dat die son inkrimp en eendag gaan verdwyn. Pathetically, you then determine light years and say that the sun is, as it were, shrinking and will disappear. Patheties, hulle is lagwekkend of elendig. Dis 'n negatiewe woord wat aandui dat die spreker min van die wetenskaplikes dink. Die spreker bedoel, hulle sal nooit hulle doel bereik nie. So this is a laughable or a sad word, basically, or they are laughable or sad. The negative word indicates that the speaker does not think very highly of them. She thinks or he thinks of them with disdain. The speaker also means that they will never ever be able to reach their goals. Bepaal beteken om vas te stel of om uit te werk. Hulle werk uit wat die afstand is van die lig of wat lig in 'n jaar aflê. So they are determining, they are figuring out, they are working out, and they are working out specifically how far light travels in a year. That's roughly 9.4 billion kilometers per year. Pateties bepaal julle dan die ligjare in versie omgekeerde woordorde. Julle bepaal dan pateties die ligjare. Die woord pateties is aan die beginposisie geplaas terwille van beklemtoning. So in versie, the swapped around word order, you determine the light years pathetically. The word pateties in this case was placed in the beginning of the sentence so that it will be emphasized. Vertel dat die son as het ware, die wetenskaplikes sit en bestudeer die son en kom tot die gevolgtrekking dat die son krimp of gaan verdwyn. Die julle maak 'n voorspelling. Die voorspelling is negatief. Wetenskaplikes waardeer nie die son nie. Hulle besin wetenskaplik oor die son en waardeer dit nie. Hulle maak koue negatiewe gevolgtrekkings daaroor. So the scientists are sitting and studying the sun and come to the conclusion that the sun is shrinking or going to disappear. The yellow is making predictions. The predictions that they make are negative. The scientists do not appreciate the sun. They are looking at the sun scientifically and they are not appreciating it. They are making cold, negative conclusions about the sun. Eendag is 'n onbepaalde tyd ergens in die toekoms. One day, it's an undetermined time somewhere in the future. Die woord as het ware is 'n voorbeeld van elisie, an example of elision or contraction. Dit dra by tot die ritme van die gedig. It adds to the rhythm of the poem. As het ware means as a matter of fact. Die spreker glo nie wat die wetenskaplikes sê nie. The words are used to say that the speaker does not believe what the scientists are saying. Julle word 4 keer in hierdie strofe gebruik. Die spreker spreek die wetenskaplikes direk aan. Die herhaling beklemtoon dat die wetenskaplikes apart is of in teenstelling is tot die spreker. Daarom, of omdat die woorde julle informeel gebruik word in plaas van u formeel,
beklemtoon dit dat die spreker neersien op die wetenskaplikes of hoe die wetenskaplikes die natuur bestudeer. So the julle is mentioned 4 times in the poem or in this stanza. The speaker is talking directly to the scientists. The repetition emphasizes that the scientists are apart and is in contradiction with the speaker or is not aligned with the speaker. Because they use the word julle, which is an informal word, instead of using the word which is more formal, it emphasizes that the speaker is looking down on the scientists and how the scientists are studying nature. Strofe 1, reëls 1 tot 6, die toon hier is neerhalend of sarcasties. The tone is basically they're looking down on the scientists, and they are very sarcastic. So the word neerhalend, for those of you who have forgotten, means to be condescending. So the tone is to be condescending or sarcastic. Leestekens, die punt. Punte word gebruik aan die einde van versreëls 3 as ook versreëls 6. Dit dui op die finaliteit van die spreker se stelling. Die spreker sê dat die wetenskaplikes nooit by die son gaan uitkom nie. Punt. Die wetenskaplikes sê dat die son eendag gaan verdwyn. Punt. Die beide partye glo vas in die stellings wat hulle maak as onherroepelike feite. Punt. So, full stops are used at the end of line 3 as well as at the end of line 6. It indicates the finality of the speaker's statements. The speaker says that scientists will never reach the sun, full stop. The scientists say that the sun will one day disappear, full stop. Both parties believe that their statements are unchangeable facts, full stop. Stanza 2, ons sit maar hoog op die windpomp en kyk hoe die son sy kop stamp teen die rand, hoe hy bloei. We just sit high on the windmill and watch how the sun bumps its head against the ridge, how it bleeds. Ons, die spreker en haar vriende of sy vriende, die gewone mense, almal wat soos hy of sy dink. So the speaker and their friends are sitting on the windmill. This refers to the normal man, everybody that thinks like they do. Die woord maar dui hier nie 'n wending aan nie. It does not indicate a change here. Only when the maar is at the beginning of the sentence, aan die begin van die sin, dui dit 'n wending aan. Hier is dit 'n gevoelswoord, it's a feeling word, it means just. We are just sitting on the windmill. Die woord hoog, they are elevated, hulle is hoër op, die spreker dink aan hulle as beter as die wetenskaplikes, omdat hulle mooi, of die mooi eerder, as die wetenskap sien. So the speaker thinks that they are better than the scientists because they see the beauty rather than just seeing the science. Die woord windpomp is 'n windmill. Dit word gewoonlik op plase en onderontwikkelde areas gekry. Dit suggereer eenvoud. So the windmill is something that is usually found on farms or underdeveloped areas, and this suggests simplicity. Personifikasie, die son stamp nie werklik sy kop nie, die son sak of gaan onder. Die son is rond, wat die horison nader, en dit lyk dan soos iemand wat hulle kop stamp soos wat hulle val. Kopstamp beteken ook om 'n fout te maak. Dit kan daarna verwys
dat die wetenskapsmannetjies 'n fout maak. So the personification, the sun isn't really bumping its head, but the sun is going down, it is setting. The sun is round and is reaching the horizon, and it looks then as someone who is bumping their head as they are falling. Om jou kop te stamp, to bump your head, also means to make a mistake, and this could refer to the fact that the scientists are making a mistake in how they look at nature. Die rand is the edge, dit verwys na die horison, die koppie, die heuwel waarachter die son verdwyn. So it refers to the edge, the horizon, the little hill that the sun is disappearing behind. Hoe hy bloei is 'n voorbeeld van personifikasie. It's an example of personification. Die son wat bloei dui op die rooi lig wat op die horison versprei soos die son ondergaan. So the sun that is bleeding refers to the red light that can be seen on the horizon as the sun is setting. Die julle sit in reël 1 en ons sit in reël 7. Albei sit, dit is 'n ooreenkoms. So a similarity between the us and the you is that both are sitting, as is seen in line 1 as well as in line 7. Die teenstelling, wel, the contrast, terwyl die wetenskaplike sit, kyk hulle klinies na die son. Die ons sit en kyk na die wondermooi van die sonsondergang. Julle sien nie die skoonheid van die natuur raak nie, en ons sien die effek wat die son op die natuur het. So while the scientists are sitting, they are looking clinically at the sun. The us are sitting and looking at the amazing beauty of the sunset, and the julle are not seeing the beauty of nature. Us, ons, we see the effect of the sun that it has on nature. Die ons sit sommer gewoonweg na die son en kyk. Hulle sit op 'n windpomp wat in teenstelling of kontras is met die julle wat onder die teleskope sit. Ons sit nader aan die son, hoog op 'n windpomp. Die ons geniet die skoonheid, pragt of mooiheid van die natuur en die sonsondergang. Die natuur is vir ons belangriker as die wetenskap. So die ons are somewhere just sitting, looking at the sun, without any fancy equipment. The ons is also sitting on top of the windmill, whereas in contrast, the julle is sitting underneath the telescopes. Again, linking to the idea of being better than the scientists. The ons are sitting closer to the sun because they are high up on the windmill. The ons is also enjoying the beauty and the majesty of nature and the sunset. And for them, for ons, nature is more important than science. Just a visual representation. Die son wat sy kop stamp, the sun bumping its head, where the ons is sitting on the windmill, how the sun is bleeding, the red parts there at the bottom, die val gloei van die lig, the pale glow of the sky. Hoe val die lig gloei, hoe die bome tot silhouette verskroei, how dull the sun glows, how the trees are scorched into silhouettes. Die woord val, lig, gloei is 'n voorbeeld van antithese, antitheses, or a teenstelling, a contrast. Val beteken grys of kleurloos, it means grey or colorless. Val staan in kontras met die woord gloei, so val and gloei are in contrast with each other. Iets wat val is, kan nie gloei nie. Dit verwys na die helder gedeelte bo die son, net voor dit agter die horison verdwyn. Die kleurlose lig word rooi. So if something is pale, if something is dull, it cannot be glowing. This refers, however, to the bright part behind the sun just before it disappears on behind the horizon. The colorless sky
becomes red. Silhouettes, die kontoere of omtrek van die bome teen die lig, the contours or the outlines of the trees against the sky. Soos die son verdwyn, word die kleure van die bome al hoe donkerder. As the sun is disappearing, the colors of the tree become darker and darker. Verskroei, scorched, dit lyk asof die bome gebrand het, dit het nie werklik verbrand nie, dit is net die silhouette of die skaduwee van die bome. So it looks as if the trees had burnt, but the trees did not truly burn, it is just the silhouettes or the shadows of the trees that we can see. Reël 10, 11 en 12 begin elke keer met die woord hoe. Dit bind die versels aan mekaar en verbind dit tot 'n eenheid. Die gedig of die gedagtes van die spreker word hierdeur beklemtoon. Hier beklemtoon dit hoe belangrik die son is en hoe mooi natuur is. Die skouspelagtigheid van die sonsondergang, die bloei van die son, die silhouette van die bome word uitgelig. So in this case, we have in line 10, 11 and 12 that each line starts with the word who. This binds these parts of the poem together and binds it to a unit. The thoughts of the speaker is also emphasized through this. It also emphasizes how important the sun is and how beautiful nature is. The amazing beauty of the sunset, how it's bleeding, and the silhouettes of the trees is being emphasized through this as well. Ons het assonansie in die woorde bloei, skroei en groei en dit beklemtoon die mooi van die sonsondergang. So we've got assonance in the words bloei, skroei en groei, which emphasizes the beauty of the sunset. Typografie, the typography here, klem word op verskroei geplaas wat op die krag van die son verwys. Die klem word bewerkstellig deur eindplasing. Reël 5 en 6 staan in kontras met reël 11 en 12. Eers sê die wetenskaplikes dat die son krimp, verswak of krag verloor, maar nou verskroei die son die bome. Die reëllengtes van reël 10 tot 12 is ook belangrik. Die gebou van kort tot lank, omdat die skaduwees langer word soos die son sak. So, emphasis is placed on the word verskroei which emphasizes the power of the sun. And this emphasis is developed or created by placing the word verskroei as the last word in this stanza. Lines 5 to 6 are also in contrast with lines 11 and 12, because first the scientists say that the sun is shrinking, becoming weaker, losing its power, but now it is scorching the trees. The line length from line 10 to 12 is also important. It is built from short to long, and this is to create the image of the shadows that are growing longer as the sun sets. Die progression, die sonsondergang word visueel ervaar. Die son bloei rooi, dan gloei dit geel, en dan verskroei dit die bome bruin of swart, sodra die lig verdwyn. So the sunset is also visually experienced. First the sun bleeds, seeing the color red, then it glows, seeing the color green, and then it scorches the trees brown or black as soon as the light disappears. Die couplet, the couplet in stanza 3, creates a change. The speaker, daar's 'n wending wat hier plaasvind. Die spreker gee nou 'n rede waarom sy so negatief oor die wetenskap voel. The speaker now explains why she feels so negative about science. Die spreker verduidelik in die strofe waarom sy die natuur op haar manier verkies. She explains why she appreciates nature in her own way. Die spreker is 'n skoolkind of 'n tiener, want hy of sy moet huiswerk doen. The speaker is a school child or a teenager because he or she needs to do homework. En vir tieners is emosies belangriker as huiswerk of wetenskap. For teenagers,
Emotions and feelings are more important than homework. Daarom, liewe menere, teken ek klawertjies tussen my huiswerk, kry ek 26%. Therefore, dear sirs, I draw little clovers between my homework and get 26%. Daarom, alles wat vooraf genoem is die rede waarom die spreker klawertjies teken tussen hulle huiswerk en laagpunte vir die vakkry. So everything that has been mentioned up to this point is the reason for the disdain, the reason for not doing homework, drawing clovers in between the homework and getting 26% for the subject. Die woord klawertjies is clovers or shamrock. Die natuur is vir die spreker belangriker as wetenskap of wiskunde. Daar is ook bygeloof aan die woord klawertjies gekoppel. Klawertjies bring geluk. Ironie, die spreker teken klawers om geluk te bring met die werk wat hy of sy nie verstaan of in goed is nie, maar kry steeds swak punte. Die verkleining maak die woord meer positief. So a klawertjie is a clover or a shamrock, which emphasizes again that nature is more important to the speaker than science or math. We also have a superstition linked to klawertjies or clovers. A four-leaf clover brings luck. The irony in this case, the speaker is drawing these clovers in order to bring them luck in the subject that they do not understand or the work that they do not do well in, but still they get low marks. The diminutive of the word klawertjies also makes the word more positive. Liewe menere is a form of sarcasm, a vorm van sarkasme. Liewe word gelos van mense van wie hy hou of wie hy omgee. Die spreker gee nie om oor die wetenskaplikes of die onderwysers nie. Hierdie kan dan ook gesien word as ironie. So the word liewe is usually used for people that you care for, and the speaker in this case does not care for the scientists or for the teacher. Because of the fact that we assume, if you use the word liewe for people that you like, because of that we assume that the person would like that, but we know the opposite, and therefore it is also seen as an example of irony. Die woord ek, die ek-spreker, maak dit meer persoonlik. The use of the first person narrator makes this part more personal. Tussen my huiswerk, die natuur en die mooi daarvan is vir die spreker belangriker as om dit wetenskaplik te ontleed. Die spreker wil die natuur met hul sintuie ervaar. So the speaker is drawing these clovers between their homework, which tells us that the nature and the beauty thereof is more important than understanding it scientifically. The speaker wants to admire nature with their senses, seeing it, smelling it, feeling it, and so on. Kry ek 26%, omdat die spreker nie in wetenskap belangstel nie, kry die spreker slegs 26%. Because the speaker does not enjoy science or math, they only get 20% for the subject. Die woord huiswerk dui daarop dat die spreker nog op skool is. Homework says that the speaker is still at school. Huiswerk, kry ek. Die komma dui aan dat 'n woord weggelaat is. Daarom of en. Die funksie van die weglating is om te teken die funksie van die weglating is om die teken van die klawertjies met die feit dat die spreker 26% kry te verbind. Omdat sy die prentjies teken, nie fokus nie, kry sy 26%. So the comma is used in a place of a word, daarom of en. So daarom, liewe menere, teken ek klawertjies tussen my huiswerk en kry 26%, of teken ek klawertjies tussen my huiswerk, daarom kry ek 26%. The function of leaving out this word emphasizes the drawing of the clovers and links it to the reason that the speaker gets 25% or 26%. Because the speaker is drawing these pictures and not focusing, the speaker is getting such low marks.
Want ek luister eerder na die verdwaalde korhaan tussen die bossies op die tennisbaan. Because I would rather listen to the lost bustard between the bushes at the tennis court. Want sluit aan by daarom, dit brei uit op die rede waarom die spreker se punte so laag is. Haar weersin in die studie van wetenskap word beklemtoon om die spreker eerder na die geskrewe van die Koran sal luister as haar onderwyser. Van hier gee die spreker ook 'n rede waarom sy nie na die wêreld kyk soos die wetenskaplikes of die wetenskapmannetjies nie. The word want links with the word daarom, and it extends the reason why the speaker's marks are so low. Her dislike or disdain in the study of science is emphasized because the speaker would rather listen to the sound of the Quran or the bustard than listening to their teacher. From here, the speaker also gives a reason why she does not look at the world the same way as the scientists. Luister eerder, die spreker wil eerder na die natuur luister, die natuur met haar sintuie ervaar, as om dit te ontleed. So the speaker would rather listen to nature or wants to experience nature with their senses rather than dissecting nature. Die verdwaalde Koran. A Koran is a bustard, as we've mentioned earlier, which is a kind of bird. Korane is skugtersvoëls wat nie sommer gesien word nie. Nou is hulle duidelik sigbaar van die tennisbaan af. Die gebruik van die voël is effektief omdat hulle alleenlopers is, soos die spreker wat eensaam of alleen voel as hy met syfers werk. Die geskreeu van die Koran klink pynlik of triestig wat by die spreker se emosies aanpas. Die fokus is dan eerder op die natuur, die Koran wat vir haar geluk bring eerder as syfers. So, bustards are shy birds that are not often seen. Now, these birds are clearly visible from the tennis court. The use of the bird is very effective because they are loners, just like the speaker that is lonely or feels lonely when he or she is working with numbers. The cry of the Quran or the bustard is also almost painful or sad, which then also mimics the emotions of the speaker when busy with math or science. The focus is rather here on nature, the bustard, the bird, that brings her luck or happiness rather than the numbers. By die bossies, by die tennisbaan, die spreker is heel moontlik in die klaskamer en nie op die speelterrein nie, omdat daar verwys word na die bossies by die tennisbaan. So the speaker is not necessarily on the school premises, probably in the classroom. The word by emphasizes that they are not necessarily in the same space as the birds. Die langklanke in deel 15 tot 17 vertraag die tempo van die gedig. Dit skep 'n hartseer en weemoedige stemming. Dit kan ook verwys na die verveeldheid wat die spreker in die wetenskapklas ervaar. So the long sounds in line 15 to 17 slows down the tempo of the poem. It creates a sad, almost depressing tone, and this could refer to the boredom that the speaker experiences in the science class. Ek kwadreer liewer my vreugdes en vind my logaritme van my hartseer. I would rather square my joys and find the logarithm of my sorrow. Hierdie is 'n metafoor, 'n metaphor, die gebruik van wiskundige terme om te verduidelik dat sy liewer of eerder haar vreugdes vermenigvuldig. Haar vreugdes is meer as haar hartseer. Vreugde maal vreugde is gelyk aan vreugde kwadraat. Deur op die vreugdes te fokus, die natuur vermeerder sy haar vreugdes. So we have a metaphor here. She is using math in order to express her emotions or to explain how her emotions are being multiplied. Her joys are more than her sadness.
Joy times joy equals joy to the power 2. She would rather focus on the joys in her life, nature, and by focusing on the joys in her life, she is multiplying her joys. Die logaritme van my hartseer is 'n wiskundige term. In die ou dae is dit gebruik vir sakrekenaars. Die spreker noem dat hy of sy die oorsaak en omvang van sy of haar hartseer probeer vind. Sy is soms hartseer, maar vind die antwoorde daarvoor. Die spreker hier noem dat syfers mense hartseer maak, maar woorde doen dit nie. So we are using mathematical terms here. Logarithms is something that was used in the olden days before calculators. The speaker mentions here that the reason for his or her sadness is something that they want to find by using these logarithms. She is sometimes sad, but she finds the answers for that. The speaker mentions here that numbers make you sad and words do not. Die wiskundige formules word gebruik om haar emosies uit te beeld. Dit is 'n kontras of teenstelling, vreugde teenoor hartseer. Die spreker beklemtoon hoe sy wil voel en wiskunde en wetenskap haar laat voel. Die vreugde wat sy voel word bewerkstellig deur natuur of woorde teenoor hartseer wat veroorsaak word deur wiskunde en wetenskap. So the mathematical formulas here are used to express her emotions. The contrast the contrast here is joys against sadness. The speaker emphasizes how she wants to feel and how math and science is making her feel. Joys are equated to nature and words. Sadness is equated to math and science. Van syfers bring 'n eensaamheid wat geen mens kan keer, because numbers bring a loneliness that no human can stop. The word want is die gevolgtrekking wat gemaak word, wat veroorsaak eensaamheid. So the word because is brings in the conclusion of the poem. Here we get the answer to what causes sadness. Bring 'n eensaamheid, syfers of getalle, bring 'n eensaamheid, 'n alleenheid, 'n verlatenheid. Syfers sluit mense uit, omdat jy meestal alleen berekeninge ensovoorts doen. Die ons kan saam met die sonsondergang op die windpomp ken. Die saamwees en die sonsondergang laat mens gelukkig voel. So numbers bring a sadness or an aloneness or a feeling of desolation. Numbers exclude people because most of the time you need to do these calculations by yourself. The ons can sit together on the windpomp or the windmill looking at the sunset. The togetherness and the sunset is what makes people feel happy. Geen mens kan keer. Syfers, wiskunde en wetenskap bring 'n hartseer of 'n eensaamheid wat nie deur die mens gekeer kan word nie. Die hartseer of eensaamheid is onafwendbaar. Hartseer, reël 19, en keer in reël 21 rym wat bydra tot die stemming van hartseer en alleenheid. So numbers or science brings a sadness that no one can stop. The sadness or the loneliness is inevitable. In line 19 and in line 21, the word hartseer and keer rhyme with each other, which adds to the tone of sadness or loneliness. Addisionele notas op strofe 4. Die leerder vermenigvuldig haar vreugdes en verkies die ervaring van emosies bo die logiese feite en verklaring van die heelal. Die spreker is ingestel op emosies en menslike lewenservarings. Daarom is die Koran verdwaal en die spreker self besig met vreugdes, hartseer en verwys na die wetenskaplikes se eensaamheid. So the learner multiplies their joy and chooses emotional experience over logical fact. The speaker is tuned into emotions of the human experience. Therefore, the Quran is lost. The speaker herself is busy with joys, sorrows, and comments on the scientist's loneliness. Die kontras tussen die ons en die julle.
Wetenskaplikes is koud, klinies, feitelik, neem die wonder van die natuur weg. Die ons ervaar die natuur warm met liefde, emosies, sintuiglik met dit wat ons hoor en sien, en beleef die verwondering van die natuur. Die wetenskaplikes kyk deur teleskope na die son en maak negatiewe voorspellings dat die son eendag gaan verdwyn. Hulle, ons geniet die pragt en die grootheid van die natuur deur die sonsondergang. So the scientists are looking through the telescope at the sun and making negative predictions about it. The science is cold, clinical, factual, and removes the wonder of nature. We enjoy the beauty and the greatness of nature in the sunset. The we, ons, is warm, emotional, and uses their sensory experiences in order to appreciate nature. Kontras. Daar is twee benaderings wat teenoor mekaar gestel word. Die wetenskaplike of verstandelike benadering teenoor die emosies van die hart. Die wetenskaplikes is besig met die toekoms en die hart hou hom besig met die belewenis van die oomblik. Vir die spreker is wiskunde nie belangrik nie. Sy sal eerder teken en die natuur met haar sintuie geniet. So there are two approaches that we are looking at in this poem. The science or the intellect versus the emotions and the heart. Scientists are busy with the future and the heart is busy with the experience in the moment. For the speaker, maths and science is not important. She would rather draw pictures and be in nature and experience it with her senses and enjoy nature that way. Again, if there are any questions, you know where to find me.